Bölü 4 köbütü 5 bölü 4 Jackson. Birinchi sanrak. Birinchi top birinchi sanrak qildi ya, ikkinchi top ikkinchi urdi. Uchinchi top uchinchi urdilar ya. Oyoqlardan cho'zdi. Birinchi top birinchi, ikkinchi. Sekiz ya. Sekiz. Bir javobdan 8. Kelesi javob. Sizga chiqadi. Kelesi qanday? Ne isteyimiz şimdi? Ama ne isteyimiz? Turaversin. Necha isib chiqadi? Ikki ya. Dasa. Bastaymiz. Al, uchinchi top. Birinchi isibga bunlarga javobini aytinglar. 15 azaytu 3 Bir spiker o'qiydi. 15 azaytu 3 köbütü 5 qo'shu 7 köbütü 2 14 14. Durus. Kelesi. 24 bölü 4 köbütü 5 qo'shu 7 80 80 Jackson. Kelesi. Birinchi top. 12 bölü 4 qo'shu 37 bölü 4 teng 11 Teng 11. Tamasha. Ikkinchi top. O'zi 80-90lar. 15 azaytilgan 3 köbütülgen 5 qo'shilgan 7 köbütülgen 2 teng 14 24 bölüngen 4 köbütülgen 5 qo'shilgan 50 teng 80 aqında da bilan 27 bölüngen Jackson içindeki 12 bölüngen 4 qo'shilgan 62 bölüngen 4 teng 18 Tamasha. Uchinchi top. Ikkinchi esepterim. Yedi köbütülgen 4 qo'shu 20 bölüngen 2 azaytu 6 köbütü 5 teng 8 8. Tamasha. Жақсы, ең осы шығарған есептерімізге бағалау парағына бір ұпай қосып аламыз барлығымыз. Жақсы, келесі балалар, біздің бүгін тақырып зообақ болғандықтан, иә? Зообақ болғандықтан, сендердің алдарында әр топқа мен қазір мынандай саңырауқұлақтар беремін. Қараңдар. Бұл саңырауқұлақтың артында көбейту кестесі бар. Әр топ мүшесі бір-бір көбейту кестесін аласыңдар да, жауаптарын дұрыс болатын болса, мына жерден бір саңырауқұлақты алып, өздерінің себеттеріне салып шығасыздар. Түсінікті ме? Түсінікті. Таратпаймыз. Айбын. Таратпаймыз. Бір-бірден. Так. Бер қараймыз. Спикердің алдында жатады. Бір-бір саңырауға қарап алып отырасыздар. Түсінікті ғой, иә? Жақсы. Бірінші топ. Кеттік. Берейін. Bir balaga ber o'zing, kez kelgan bir balaga. 3 ko'paytirib 5 Kim bo'ladi. 10 ajma. Durustmi?
Nechadan olasiz? O'z sebebini, o'zini sebebini. Kelesi. Tak. Birov. Kes kelgan birovga ber. 3 kubik 4. Sen 9. Sangrog'larni bilib qo'y. Shu top. Ko'p sender speaker taratsanda so'rayapti. Ana nima Sekiz. Aha. Sangrog'larni bilib qo'y. Kelesi. İşte sağ. Kaçar? Yek bitti yek. Nişe? 4. Sağa koy. Taduk canım. Birinci top bastayız. Birinci top bastayız. Cevap veririz. Kırık. Sen olarak koy. İkinci top. Sen. Kırık. Koy. Üçüncü top. Girmesiyiz. Okey. Birinci top. 6 kubik 2 teng 12. İkinci top. 6 kubik degan 4 teng bo'ladi 24. Tamamlaşan. Üçüncü top. 3 kubik 6 teng bo'ladi 18. Birinci top. 4 kubik 7 9. Top mu geçelim? Kaçar? 4 ödülgen toğuz. 38. Oy 36. 36. İkinci top. 4 kubik 2 teng 8. Üçüncü top. 1. top. Sonra sangrog'lardan izleyemiz. 4 kubik 5 teng bo'ladi 20. İkinci top. Üçüncü top. 4 kubik 4 16. 16. Nega ben chiqaman? İşte yetmedi maşa. Buraya koy. İşte sağ olsan da. Hani sen de oğlum. Maşa da sağ olsan da. Жақсы. Балалар, келесі тапсырмамыз, ya, көбейту кестесін тағы да есіңізге түсіру үшін, балалар. Поле чудес, ya, білеміз, барлығымыз. Бұл жерде топтық жұмыс емес, әркім өз үшін жауап береді. Дұрыс жауап үшін бағалау парағында әрқайсы өздеріне bir tangbalarını koyup oturasınlar. Sınıfı mı? Жақсы, бастаймыз. Қол көтереміз. Барлығымыз бірге айқайлап жауап бермейміз.
шығару. Түсінікті ме?